nga sifong ki ba tongan tongan Manipuri sifong singdagi maroi bi pauk sing myam na thamjigi ahan bada irei ba pauk si fong ki ba to pa paukra lamdam sigi nupi singna yu thalakpa khudong thiningai ni sakola banung sup lebak singi matau tamli bani haiduna lamdam sigi nupi kya na yu thakpi hainabi ma thamlakpa haibasi khunai sigi oina yamna khudong thiningai ni nga sigi mirol amari tungi mirol gi da mama oi bisina masa singbu kal haudragadi khunai si nisagi ipakta irak na horagani haina all Manipur Women Social Reformation and Development Samaj Nupi Samaj ki General Secretary Sobita Laimana haikre wafam asing asi Nupi Samaj Women Society Sansabi Women Society thamna pupi ga puna nisamadi nisagi khunai haibi hiramda thamna pupi playground community hall pangthukiba khana nainabi ki thoramda phungdokhibani thoramdu Nupi Samaj ki advisor ke Indu kadagi president hais priyo Teloksana GP gi Pradhan hais nimai Women Society thamna pupi gi president M Khomdom Laimana thoram gi athuba mithunglen chung oina saryaki ke supita na haikibida mamang da amuta thokidriba mawongda sei khra sida aikhogi khunai sida nisa saba madi yonbigi sanga si ising isagum hengalakli nupa sina yu thakpadana tananga sidi nupi kya su yu thakpigi sangwong khalakli masima khunai sigi oina yamna lebak thibani haina lawi maramdi khunai amagi sakyen mingsel ni hariba nupi oi bisingna Ashigumba Lamchat chatlakpa haibisi khunai sigi oina afaba khudam nati ahan bamasum ani suba nupi landa nupi oibisina laukiba thodang adu ning singba matam yaure haiki nupi samaj na sinduna tungan mafam kya da awareness program kya pangthuktuna lakriba sigi nungyoiba panamdi laikai da lairiba nupi singbu nisana khunai sida piragliba saitheng kya sigi matangda awareness piduna lanjang sida saryana bagidamagni haina sobita na phungdokhi Panbayabadi mayai kaban nisana khunai da piriba saitheng asigi matangda kadana sinduna miyam khana nainabagi thoram pangthoktuna lakti lenga ki maikei digi nisagi maikei da akan mokhongjang changsilabasu mapung phana laksin mangamdri ato ba pawmana naharol gi thodang poksi da phung pawmana hargi warba matamasida hairo kendra da bot lepkiba lusing basing kadai da lod khrabage MLA Radhesham hauji hairo kendra da lawmi singna har phangdabagi awawa mayamnari Miyamna wana ringai matamasida hairo kendra da bot lepkiba kadaida sakhrabage bot tamai pak haudrabasu lawmi singda har phanganduna miyamgi mateng pangbadi yadrabra haina hairo kendra gi MLA Dr. Thokjom Radhesham na phungdokre hairo kendra gi lawmi singda hauji MLA gi agriculture gi nominee gi makhada urea har yenthokpagi thabakana satharakhiba adu ngasisu MLA na hakthengna yengsinbaga loinana wafam singa se phungdokhibani MLA na makhatana haikibada hairo kendra si lawmi singna namna khundapa mafam amani hauji darkar oriba urea har bag masinga si lising taragani thoiromni MLA ama oina lawmi sing yai phanaba ngasi phawbada honaduna lakli puna har bag lising taragani thu darkar oibagi manungda har bag lising mangarom hairo kendra gi oina Manipur lengana pirakre kanagumba kharana har asi BJP khaktagi oikhre haina miyamda lana uhana na bohona basi lebak thibani har sing asi lawmi singini BJP Congress NPP CPI gi nati sahi manga MLA oirakpa sida miyamgi yafana ba thabuk thoram singda political gi khetnaba amata thamdana sapmana ba miyengda ngasi phawo honaduna lakli sing yenbada gas yenbada dola doli khaikeba lekti miyamgi mihur amoina ngasi phawo sapmana ba miyeng yengduna lakli har gi matangda hauji har phangli ba hero kilomi singasi masa na pata pirak pasinga duni hairo kendra gi har gi awaba sikokna bigi pandamda farmer club singhana na semna galerabani club sing adu yawning balawmi sing yauri club member oibida political party manada ba kayama yauri yawning daba singbu namdunu yohan basuleti hadak hairo block congress committee na har phangdre haina pawgi mifam pangthoki badugi mohta makhogi lusing badu kadaida sakhrabage haina hangbiu board ka haudaba myam amadu department degi har lawraga magi kendra singdi yenari hairo kendra gi oinasu board leblaga ka haudaba singna department degi har lawraga myam ni yenba yadabra haina hangki MLA na makhatana har yenbada board piba pidaba thidana loina pirage haina ngaiduna leidibani har di home delivery sunati fair price swap kumna yenba yabasunati har beg adu pairaga laklaga thungal thabasu yabanati har lawbuna lakraga phangdre haina mari makong samnadaba wafam phungdokpadi tobigano zamjaraba lawmi miyamna aranbu wafam haijin bigano har phangde haribasing pata puraga puna lakpiu har bijage botna botni bot roikre boti thadaning ba miyoida thadabiu
हार लौबीगदब लौमीसिंगना पार्टी थीदना पता पाइरगा हार लौब लाक्पियु MLA गी नोमिनीना लौमी अमता सिथदा हार पीनब सेम सारगा लई हाइरि हाइना पाउसना मखाताना फोंदोरक्ली मखासा थरक पोइना तो पाव यूक्रेन लानमी नौना रिक्रूट तौरगा UK द मिलिटरी ट्रेनिंग पियो होख्रे रशिया ने यूक्रेन गी नोंपोक थंगबदा संगसिननाबा यूक्रेन नौना लानमी लिसिंग तरा रिक्रूट तौरगा अहानब बेस ओइना UK द मिलिटरी ट्रेनिंग पिबो होख्रे हाइना ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंदोक्ली अनब ब्रिटिश न लुसिंग प्रोग्राम असिदा UK गी सर्विस पर्सनल लिसिंग अमगसुमगी यंखैना यूक्रेनियंस वॉलंटियर्स इन ट्रेनिंग पिबो हौरे हाइदि ब्रिटेन गी बेसिस सोल्जर द बेस ओरगा ट्रेनिंग पिबा होगदबनी मसिदा खुसु खलाई निंगथीजना सिजनबा बेल्टर फील्ड गी फॉसेट अमदी आर्म कन्फ्लिक्ट की लौसिंग गी मतंगस निंगथीना खंगनगने हाइकी हाइरि रशिया ने इंग्लिशिंग अनिगा तरागा मरी की मतमदा क्रेमिया अमदी नोंपोक थंग यूक्रेन लंदा सिंख्रबा मतुंग तरकपदा UK न ऑपरेशन ऑर्बिटल सदखिबा होखिबा सिगी मतुंग तरकपो ओइना खोंथांग असि पाइखतखिबनी हाइना स्पाउस मखाताना स फुंगदोरक्ली मकासा थरक पोइना तो पावमना शिंजो आबे गी शूटरना रिलीजियंस लीडर अटैक तोनबा थोरांग तोखि जापान की प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे बु नोंमैना कापतुना हलमखिबा मियेसिना अहानबदा रिलीजियंस ग्रुप सिंगदि अटैक तोनबा होनखि हाइना जापानीज मीडिया रिपोर्ट अमना फोंदोरक्ली तेचिया याबागामी कौबा मसागी सैनि फुगमथु सुरबा मियेसिना हाइकिबदा माना अखनबा ऑर्गेनाइजेशन अमगी मयुक्ता नुआइतबा लै हाइरिबा ऑर्गेनाइजेशन अदु रिलीजियस ग्रुप अमा ओइबे हाइरिबा रिलीजियस ग्रुप अदु शिंजो आबेगा मरी लैनबनी हाइबसिदा महांगना थाजबा लै हौजी मसागी सै हुंपुगा तरे सुरबा शिंजो आबे इराय नुमिकी अयुक्ता इलेक्शन कैंपेन गा मरी लैनना स्पीच पीरिंगैदा तुंगलोमदगी नुंगमैना कापसिलकपदगी लेखिदबनी वेस्टर्न प्रीफेक्चर ओइरिबा नारागी ट्रेन स्टेशन अमगी मनाक नगना थौदोदु थुखिबनी यामा गमी थौदोक थुपमदगी फारे माक होममेड गन अमा पाइनबा थेनखि शिंजो आबेगी पॉलिटिकल बिलीफ की मयोक्ता लेबना मरम मोरगा महाना क्राइम सतखिबदु यामना कन यनिंगदबु उल्ली हैब पुलिस की मेकेरिगी फोंदोरक्ली हाई स्कूल दगी ग्रेजुएशन लोरबा मतुंगदा महाकी करी तौबा पामी हैबदुगी मतंगदा लंगला लंजिन अमता लेक्ति था अनि सुमना थबक तौरबा मतुंगदा माक मसा सोक्थरे लकपदगी थबकतगी तोक्थोखि पुलिसना नारदा लेबा माकी अपार्टमेंट रेड सतखि एक्सप्लोसिव अमदी होममेड गन सिंग फंखि यामागामी नारा प्रीफेक्चर द लेबा पब्लिक हाई स्कूल दा तमनखि माकी तुंगी पुंसिदा करी ओइबा पामे हैबगी मताना करीगुंबा क्लू अमता पिरमखिदबदु माकी ग्रेजुएशन गी करबुक द इरमखि सो हाइरि मखासा थरक पोइना तो पावमना श्रीलंका द मियम लंदा सिलकपदगी प्रेसिडेंट गौतबय राजपक्ष कलमो थदुक्तुना सतख्रे श्रीलंका द मियम लंदा सिलखिबदगी प्रेसिडेंट कलमो थदुक्तुना सिंख्रे प्राइम मिनिस्टर रनिल सेनगेस रिजाइन तौरगा ऑल पार्टी की गवर्नमेंट अमा सेम याख्रे अदुमपो खोय साउनरबा मियमना प्राइम मिनिस्टर की प्राइवेट हाउस असी नुमिदांग मै थदोख्रे श्रीलंका की इतिहास ता ख्वाइदगी सथिबा मोंग इकोनॉमी की क्राइसिस मयोगनरिबसी हैंडलिंग तौबगी मतांगना मियमना यनिंगदबा उलदुना था क्यागी मतमसिदा प्रोटेस्ट तौबगी खुंजंग संगसिंदुना लाखिबनि हाइनसु पाउसना फोंदोरक्ली हौजि लेबासना फॉरेन करेंसी लेतबना मरम ओइरगा नोंमदा तंगाई फदना संग पोसंग ओइरिबा साना थनबा चिंजाक हिदाक लांथक अमदी थाउन सिंबसिंग इंपोर्ट तौनबो होनरिबनि हौजि हौखिबा सही क्यागी मतमसिदा शक्ति पाइदुन लाखिबा राजपक्षागी मुमुनुंगी मियैसिंगदा इकोनॉमी निंगथीजना मैनेज तौब ngamdaba amadi sainadagi yamlaba senpham pusinbabu yaningbbu ulibani haina pausna phungdorakli haujigo nadi myam paus matang se lusinjarage mas myam puna anawab dringa minasi and thank you.